Dejelo tzoltzibil martes 30 de marzo. Tiutzok inoba, sokubindu yabtamako oksaka hospitalo. Ola le kukata tikahnalo be, mau nayelo yolo, yanda kutukulo, ubeto bashet ancho kalandi kutoh olalo, matu anda talamil beyo, ikilukala hospitalo ukala kuchilo meya. Kuhetzele, le pakme kohanilo lali yanemu sutukil unayelo yolmak, kabetulakal mak hebishtumako chihanta kulo amak yanula kohanil tie, shik tu seblakil hospital, le kan kaha kuchik pahalti, le kohanilo hebishtum, chokwil, sasakal, chibalpol, matu pahtul chaykuyik. Te hospitalo, yamako pahtalu yantale. Te luchaholta lukalanda luto ola yucateco, yeteshan, maubinu yap damako, pakale kohanil tio, le 26 de marzo tak 11 de abril kutalo yanukala tunshan, te almukata mishmak, tu halka nabilo, unos behil, ukahil progreso, le pan le concuyalo, mishtum pahtalu yokolmak ichilka nabil. Yanutak muktalutak pahalshunshan, le muchkabilukaba amigos de la salud, te halka nabilo voy a lukyala timako, bema binotu choki, yete beshen kutukulo, te lutak muktiko ukalantiku ba umo pakale coronavirus. Yola el pexilo tubeta ujalach Mauricio Villadosal, le tie ujalach ilumil México, so kutushikun yapkachbaku na uitulumil Yucatán tale coronavirus. Tu kinihol yakil kuchoye 11,740 bakuna tale coronavirus. Utelo chaholta utzabati mako chihantak, timektan kahilo kutzabik aholbi matushantal. Le viernes 26 kuchwe Yucatán un hats 28,440 bakuna utiamako chihantak. Behlatun kah utzabale bakuna ubo, tu kahilo tzang 50.4%, utzabali tzantun 33.5%, Seye 45.1%, Panaba 31.9%, Celestún 31.3%, Cacalchen 48.5%, Hoktun 57.3%, Cenotillo 44.4%, Mushupip 68%, Chiquinzonot 47.6%, Tequit 48%, Opichen 15.4%, Tixcacalcupul 40%, Mani 40%, Yetel Temash 40%, Bexintilikino Batanutzabal, Bacunat Yamaco Chihantak Tumectan Cajilo Chemash 37.4%, Tucalzabali, Izamal 67.6%, Oshkuskap 64.4%, Yetel Río Lagartos 65.1%. Le vacunao tursta telukahilo akanke ak el bukto sichimila espita hunukma kanasin peto progreso San Felipe temoson tekashtikul tinun tisimi yetel tishkogobozo kulatzabal. Ukasale le vacunao tanutzabal timako tutsip tukaba tani te chico ilu hetsma ujalachi ilumil México. Hebristo kuyala lo bashkutsa tanta utiatunshan letie hospitalo muchuplobo letie haitul kohano que usal sansamalo. Takbela yan 209 juntulul kohano tijegelas hospitalo. Beituno 30,533 macos o yolintico ba matu chico batio mishbal mistu pátalo pa que cole cojanilo. Le bugamaco ba 87% titulac le marzo o paga le cojanilo, le lleve 34,926. Bele chic paulac 52 mac pac de coronavirus, 36 tucajil ho. Cantule canasin caca tule mascanuete el progreso, jujuntule abala vaca con cal isamal motul tepacam, tishcogopit el Valladolid. Y chile 34,926 macos o gutsaito le cojanilo, 281 y tan resultado. Chemoy tukahil hoy so kuchik pahal 21,766 mac pacak de coronavirus tak tukin el 29 de marzo. Le tiobetica hakabalo 6,186 un tulule tu shamanil, 5,787 tu lakinil, 2,062 tu chumukil, 3,006 tu noholil, 4,725 y tu chikinil. Y chile solzi belax eko helvi behla kim 8 maco 7 shibete junto al kolel ukinilo betiang ichil 53 tak 90 habobe. Yash anchas talamiltio, yetel cojanil tu presiono, diabetes, achpolokil, yetel asma, 7 cachetica hakbatukahil hoy, juntule junukma, soguchukik 3,781 químico le coronavirus. Y chilboca cojano, no 403 untulule hetzelianico. Calano, tu shacaltalo mantas, somnusakiahilo, umolail toholal, matubuktio le cojanilo. He visto que a los 209, untulule cojano, bo, ticalano humpuli hospitale, ulaka tu pático basco no yesle shacal betantiobo. Ukinil tulak le magos o kukuhantalo, tiang ichilpel winal tak 99 habobe. Uyesa hilo le semáforo, veya kuchik bisikechak anka yandil. Hebisto kuyala lo le bishanil semáforo, yan sabak a holbi, le kan nupuk 15 kino, utelupeli kuntal, yetele kunusak a holbi, ujalachil lumil México. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.